Ayaz ata geliniz, kolunuzdu veriniz, жаңы жылды құттықтап, подаркадан беріңіз. Ana. Men de ne bileyim? Ana aytçı. Жаңы жыл geldi жаш балбан, қайраттанған, шаттанған, лыжа байлап бутына, уяқтарға аттанған. Молодец, жаңы жыл жөнді. Мындайлар башташ керек. Саман, самандын жыты жаман, Қапалва жаңе акам жini жаман. Yok koya otursan kanat. Nol eko'nu ko'g'u meyli. Жаңы жылдық декламация oldu. Мен жаңы жыл алдынан. А сені кім не болып қалды? Тойға орай көрініп қалыпсың ғой сен. Мен жаңы жыл жөнінде жаңы жылды араластырып айтсаң, декламация айтсаң. Самандын жыты жаман, Қапалва жаңы жыл, eski жылдын жini жаман. Зато жаңы жыл аралашты да, тура. Ептемел аралашқаса болды екен. Еми, мына балдар Құдайым бұйырса концертімізді баштап алдық, жаңы жылды да тосып алдық, жақсынақай қылып. Еми, жаңы жыл демекші, жаңы жыл жөнінде қызықты нәрселерді айтып кетпейлі балдар. Қызықты оқиғалар. Кімде қандай оқиға болды? Кімде қандай болды? Biz өткенде 31 декабрь күні, ушул 2018 31 декабрь күні кайсы бир аэропортто самолеттің içinde тол Аяз ата учуп тур да. Bir samolot bu. Bir samolot Аяз ата. Эми белек бергени кетип атты эми. Анан учуп кетип атты эле жанагы стюардесса кыздар бар го, самолеттің içinde. Тейлеген стюардесса. Алар Аяз кыз болуп кийинип алыптыр. Ал стюардесса деген мындай элдин астына чыкканда ар дайым күлүп туруш керек да. Не olsa деле күлүп жооп берет аларчы. Самолет учуп кетип атат дейт, бир мал деле самолет калдыр, шалдыр, калдыр, тара болуп кетиптир да. Анан бир мал деле ызычуу болуп, эми Аяз аталар ызычуу кылат да эмчи. Ызычуу болуп кетсе эле жанагы стюардесса чыгыптыр дагы. Урматтуу жүргүнчүлөр, тополоң кылбайбыз. Бардыгыбыз самолеттин оң жак канатын карайбыз. Самолетубуздун оң жак канаты күйүп атат. Gülüp cevap veretti. Emi samolyotubuzun sol jak kanatın karayımız. Samolyotun sol jak kanatı üzülüp düşüp kaldı. Emi cerdi karayımız. Ona getip atkan 4 paraşütist bizdin samolyotun lötçükleri. 5. paraşüt menen men sekirim, bizdin avia kampanyasılar menen koştaşat dep sekiridir. Sen samolot desen men daha bir nesi esime gel odat. Bir Аяз ата мен Аяз kız samolotқа çıkıp, oştan kayak bir жаққа қарап uçup dur da. Жол самолет uçup кетіп atıp bulutların arasına girgende Аяз ата mine böyle olgun aynektin altında oturup alıp dur da. Uşu по-моему bulut karmayım degen go. Öyle koysam. Aynekti açıp da kolun çıkargan eken şamal kolun julup ketiptir da. Аяз kız da aynektin altındayken kara oturursa bir böyle ötüp ketken imiş. Аяз kız mine böyle ötüp ketti de aynektin başını çıkargan eken başını julup ketiptir şamal. Аяз kız. Anan жанагы самолеттің içindeki mine dedin? Stüardessa. Mine nitsa? Stüardessa. Oşana nitsa da короче. Oşana nitsa basıp ketken eken Аяз ата kolun julup ketken Аяз ата kıykırıp atıptır. Kolum degen eken jana sen aytkan nitsa keltir da Аяз ата aytıptır. Аяз ата, mine bakır atası dese kolum çıkardım öyle kolum julup ketti. Dese aytıp atkanımış. Sizin o kolunuz julup ketti bakır atası. Munça bakıras. Arkada biri başını çıkardı ile julup ketti. Çıkmayla ketip atat ko deytimiş. Mene былтыр жаңы жыл күнү Москвага бардык да, концерт менен. Самолетко отуруп, учаардан алдын жанагындай самолеттун даярдап коет дагы, эми учайын деп атканда жана кыз ким эле? Карамат. Öyle jattap alışçı kaya aytып берем be. Ana akam aytты, Ayşa деп коер ана. Ошо Айша келет дагы айтат го, учаардан алдынчы. Неле ошон Stüardessa. Ситуацияда эле колдонду. Ошол айтат го, азыр болсо учууга даярданып көрүңүздөр, үстөлчөлөрдү жыйнап, өзүңүздүн коопсуздугуңуз үчүн курду бекетиңиз. Эгер самолет авариялык системага учурап калган болсо, биздин эшиктер чыгууга болот. Алдыңкы, ортоңку, аркы жактардан чыксаңыздар болот деп атса, жанында бир киши отурат. Мынтип коет. Бунун учелек эле коркута баштады го мунун. Учуп кетип аттык, жана сиз айткандай самолет калдыр болуп булуттарды аралап, самолет түшүп кетейин деп кайра өйдө кетет, түшүп кетейин деп кайра өйдө чыгат. Жүрөгү түштү ошойт бага киши мынтип коет. Отвечаю, Москвага конуп алсак, 2 та кой менден деди. 2 koy? 2 кой, барыңарга менден.
Sak salamat konduk. Düşkönden keyin ayttım bayağı kişiге gelip kana koy aka. Bir emes 2 koy dediңizler desem korkkanda adam nelerdi kana aytып yürübeyt aka. Şunu aytып Быйыл koyun dedim. жаңы жылда балдар 31 декабрь ким аяз ата болду? Жоқ. Еш ким аяз болбадым. Жоқ. Мен айылда аяз ата болдум. Чын аяз ата Жа, болдum. Қаныбек, Ха. бір нәрсені дәлелді тақтап алалы да. Ильяс акам аяз ата болдыңыз ба? Аяз ата болдум. Не болуп тур? Ушул фигураменен, а? Аяз қыз ба, же аяз ата ба? Жем, какая разница сага? Аяз ата деле, аяз кыз деле кышта келет. Тура эле. Айта. Шыгыса аяз ата болдум. Айылга чыгып кошуналардын бир балдарын подарка берип куттуктап коюн деп аяз атанын кийимин кийип алып туруп подаркамды көтөрүп алып чыгып кетип атсам кошунанын баласы үйдө болуп туруптур. Таң калып калдым. Барып карасам кийимдери суу байкуш. Эмне болду десем сууга жыгылып түштүм дейт. Кийимдери суу болуп калыптыр. Үшүп каласың, суукта ооруп каласың. Анан ата энең кыйналат дедим. Жүр үйгө дедим да үйгө алып кирип, кийимдерин курутуп, кийинтип, колуна подарканы берип, үйгө киргизип атсам, жана бала кирип кетип атып мага карап, "Аяз ата, сизге бир бата берип койбоймунбу?" деди. Молодец. Баланын тилегин берет эми, кандай бата берет экен дедим. Анан келем батаңды берсең бер десем, "Омин, сиз мени куруттуңуз, сизди Кудай курутсун" десе болобу. Өзі құрып қалған деген. Дағы құрытып. Эми балдар, мына Кудай буйруса концертибизди дагы баштап алдык. Келгиле, эми бүгүнкү концерттин ушул чылбырын алып баруучусун ушул Канатка тапшырайлы. Кандай дейсиңер? Себеп Канат алып барып жүрүп үйрөнүп калган. Көптөгөн тойлордун лауреаты. Биз макулбуз Канат, элдин кол чабуусу менен Канат Шанаев. Сага бердик. Рахмат. Bir doğuştan bергенingерге рахмат. Эмил Алимов, рахмат. Қаныбек Разыков и другие. Мынаке. Канат, сен мындай тааныштырып элге тааныштыргандан кийин баарыбыздын атыбызды толук айтып тааныштыргын. Анан Эмил Алимов, Каныбек Разыков мага келгенде мен эмне и другие болуп калдым сага. Жо, эме Канат бир чети туура эле айттың. И другие депчи. Неге туура айтат бул? Сен и другие дагы эмессиң да. Бул баягындай да, баягы жазып келип турумдай илеп белгиси коюп коесуң го. Илеп белги эмес да бул. Ошонун астында точка да. Жо, Канат бергенсең Канатындай да. Туура. Бул Каныбек өзүнчө элестетип атат окшойт. Мен алдымда өзүнчө здоровый элестетип атасың да. Каныбек экөөбүздү таразыга чүйрүп кое турган болсо, Каныбек менден граммга разница берет өзүчү. 3 gramга. 3 грамм, 2,5 ушундай. Канат берек бассаң, Башы чоң. берек бассаң, мына карасаң, Ильяздын турушун карасаң, өзү негизи адам баласында мындай болот экен да, сөп, анан кийин эт, тамыр, кан, тери болот экен да. Ильязда сөк, тери. Калганы гана. Башка эч бала жок, болсо айтамбы? Туура, Жок, Канат бергенсең. Туура. Адам деген мындай кичине симпатичный, мындай денесине мындай жарашыктуу болуш керек да, туура? Башы чоң, өзү кичине болгон эми ушу адам. Анча деле адам эмес. Берек бассаң, Канат, мына Ильяздын турушун карасаң, мына иштетилгенде зубочистка да. Жок, Канат бергенсең. Туура эле. Тура? Мен иштетилген зубочистка болсомдан зато керегим тийип атат да, иштеп атам. А сенчи ухачискадай болуп туруп ал. Болуп турбу? Туура, өзү экөөң тең анча деле адам эмессиң өзүчү. Экөөң бириң зубачка, бириң ухай. В общем, мындай эң нормальныйсылер меники да мына. Не кылган арбайып силер, туура? Адам деген, эркек киши деген мындай баракалуу болуш керек. Бергенсең? Симпатичный болуш керек. Карасаң мынча күнүксүңөр, Экөөбүздүн ортобузда туруп алып туруп, сени ким айтты симпатичный деп? Ооба да. Ой, мен симпатичный болбосом аялым тийбейт эле мага. Жо, сени эч ким азыр бу жерде симпатичный деп айткан жок да, туурабы? Ооба да. Жок, симпатичныймын мен. Канчага чыктың өзү? Канчага чыктың? 70 кам, 100. 30га чыктың, 30 болобу? 30га чыктың. 30га чыгып, элге кызмат кылып, нары бери чуркайтырган маалда мына курсакка эмне бар сага? Ой, Уят эмеспи? 30га чыгып алып курсак салып алган. эмне сайгылып атасыз, Кызмат кыла турган адам мындай бизге окшогон болуш керек, туурабы кандай? Ооба да. Не сайгылайсың? Уят курсак салган, Мен сайсам азыр нараңардан чыгып кетет мына айтпай. Не сайгылайсың? Не? Берек бассаң, сендейлерди эмне деп коет билесиңби? Не дейт? Шанаш дейт. Ой. Чанач эле. Ким чанач? Сен чанач. Не өкөң өзүң өлчүле. Шанаш. Кыргыз Республикасы боюнча бир эле сен чанасың. Жаш куудулдардан сен эле чанаш.
Normal olgular. Ne ököңөр ökölöөлü. Çanaç. Az görөм, чанаш дедin. Eko ologanda mine işengen çakatkan biröğün var bu. Çakır işengen. Az görös. İşengen. Aynen ne? Eko ögüle deyt. Men özüm dep dele. Чанаш беркесең. Оригинал чанашты көрөсүңөр азыр. Bu eşlik emes İlyas. Kim çeneç? Az Муналар айт. Жоқ, sen özün emes. Menden artsa söylöşөsүң да. Menden artsa. Чанашты Ne? Ukalarim. Azır ile saygılı attınlar bile ha. Şu kötüydü buna. Ha? Kimdi çanaş diye attınlar leziler ha. Buna ne? Tak işte çanaşlarga sa. Tişpey жүргүлө, мәлім. Айтам бері жон қойса, чанаш деп. Нормальный жүргүлө айтпай. Кеттігі. Нормальный олғылы айтпай. İyi, sen bir yaklaşma. Yaman kıldı. Yamanam gap bu. Asfalt ile kılıp ketdi go. Sen niye korkuyorsun seni? Korkacak mı? Korkkanın için bir dakika kışayıp durdum. Ben seni jığılıp ketmedem narcağına jölep durdum. Men prosta anın boyuna özüm boyum tengep koydum bunday kılıp. Men anın nesinden korkayın oşo çanaştın. Yok korka durgan minesi var bunun. Nesinden korkuyorsun Çakır oşo çanaştı. Ya çak. Ya men özmenle atmaydı. Bunun 5 metre çurkay albaydı. 5 çarçaydı. 5 metre? Bir kadın basala ödese. O adam özmenden atmaydı. Çakır men. Men cinim gel. Bunday. Men cinimce men cinim. He. Bunday. Bat tarap ketet de. Men tarap ketken mağalda gelip kaldı da. Eğer cinim gelip durgan mağalda gelgende. Paçağın çıkar öyle koyma. Tütü öyle koyma. Men otur mu? Men hazır onu için gönüle moynun cülük olmaz. O da. İşinesi mi oşağa? İşini sen kaç yıl olmuş ne eksik kaç. Koy ya bere kaç. Görmeye kaldın da jakşı. Men süylöpünde çıkkanda tıt atelamış şunu. Men süylöp bütkönden çıkıp kaldı. Daha baktın bana gel sen. Ben süylöp bütkönden çıktım. O da kütülek gözlü birbirimize tüyüp koyun dedi. Mına gördün mü? Neyini gördün? Mına ekimiz bir bolsak uşu nerse bol boyutlu İlyas. Men sana kança aytam İlyas. Biri geyli. Bizge hiç kim tiyal bayt desem yine sen de birikmeyiz de be. Yok biriksek dele bulut nege bizge kim bu şayet etet birikkenge? Birikemiz. Hayırım sayasatçılar dele birigi atpay birbirine. O da. Jakşnalı olu atpay. O da. Ekimiz bir bolaylı. Daha bir. Bir muştum bolaylı dostum. Birmiş mi oğlum? Bravo. Ova. Yeldin aslında canıcıldın aldığında dostum. Canı Bravo. yılda. İç yılında ırıldaşpay dostum. Ova. Birge olaylı. Ova. Aytat. İt adamdın dostu değil. Ova. Sen benim dostumsun. Cahitçelik dostun emes boşum gerek mi? Sen dostumsun da o şey. Yok men oçun öyle dostum boşum Bana gerek. Bugünden başlap buna Birgemiz. Birgemiz ha buna yeldi gözünçe. Ama sen şartlara taşla ölçüde adatın var la. Taşlamaydı o. Sekirbeyin dostum. Sekirbeyiz. Şimdi eti yatkılan bu trombol kaldı. Bugünden başta ekos biriktik. Ne kılsak çok kılabız. Çok. Uxtasak da çok uxtayız. Dostum. Ne iş kılsak da çok olavuz. Çurkasak da çok uçurkayız. Çok uçurkayız dostum. Intermediat kılsak çok atkarabız. Ne olsun? Niye cesek dağı çok uceyiz dostum. Aç kalsak dağı çok aç kalavuz. Aç kalsak dedi çok aç kalabız. Özü tok bolganbız mı? Biz ekos tok sürsek dağı bari eğil işenmeydi. Oşa da dostum. İşenmeydi bari. İyi. Oşa çok olasın. Bir Anan dostum da oluş gerek de. Familiyamız daha biri boluş gerek anı çünkü. Makul. Can familya koyuyoruz. Canı. Kanday familya koyuyoruz. Misal için bunday olaylı. Eközün familyamız Can rahat durgan kılıp koyalım. Razıkov. Koy çık hani.
Неге? Эми Разыков деген болбойт да кандайбы? Ие. Мына концерттин сценарийсин жазган дагы Разыков. Мен жанымда турган сен дагы Разыков. Мен жерде аппарат коюп аткан дагы оператор дагы Разыков. Анан мына чакыруу белетке келген 5-6 булар деле Разыковтар. Бар жогу эле Разыков болуп кетти го. Анам не кылайлы? Мындай Иманалиев болсок болбойбу? Жалгыз. Жок эми мындай Разыков жакшыраак эле да досум. Иманалиев деле нормально, мындай жаңырганда деле Иманалиев. О, нормально жаңга. Разыков болуп кое берели? Жо, Иманалиев болойлу. Иманалиев. Разыков боло берели? Жо, Иманалиев болойлу. Ильяс? Разыков боло берели да атам. Жо, Разыков болбойт, Иманалиев болобуз. Жо, мен кайра айта бербейм Ильяс, билесиң. Бир жолу айтам. Разыков боло берели? Жо, мен деле кайра айта бербейм. Мен деле бир айтам. Иманалиев боло берели? Разыков болбойсуңбу? Болбойм. Болбойсуң, а? Болбойм. Болбосоң болбо. Мен дагы сен дагы Иманалиев болбойсуң? Болбойм. Болбосоң болбо, болуп турбу? Мына неге Разыков болбойт экенсиң? Разыков болсоң боло берет эле да. Болбойм мен. Сен Сен Иманалиев болбой аткандан кийин мен дагы Разыков болбойм, болуп турбу? Адам падам эмес экенсиң, болуп турбу? Мine? Адам падам эмес экенсиң. Мен адам эмесмин бе? Ооба. Сен Ильяс эшек экенсиң. Мен эшекпи? Ооба. Керек болсо сен эшек дагы эмессиң, болуп турбу? Mine? Men eşek emesmin be? Mana men eşekmin da? Men eşek bol жүргөндө sen kayaktalın? Sen İlyas, kodelek ekensin ayt koyun. Карасаң мен муну адам экен деп мунун жанында жүрөм. Мен сенден мындан кийин мен бүгүндөн баштап сенин жаныңда жүрбөм. Уялам, болуп турбу? Men senikinde öngüm bolgonda eşikке çıkpayt элем, уктуң mu? Мен өңүм сеникинде болгондуктан мен давно өлүп алмакмын, уктуң му? İlyas, sağaçı sağa. Tüfu! Ушинтеге, керек болсо сага дагы тыфу. Болуп турбу? Mayli. Mayli, болуп турбу? Тимеле мени майлиди өчүрүп кеткен.